Okay, you are live. Gal bain ko was kayo wa. E kayo wo na si was kayo wa mit wiyash. Eh, lamin frank isa wo natin kata camera duman. Kaya gigo masam wow. In mo na katingin na kat live if in makuwas ko in na share ya. Bain ko was sa mawiga tingi mit chilo mawiga ta. Şükür giden share ya kat aşke Facebook live. Kat oye besul bir aşke mesela tako YouTube live. Nakawas ko hindi kat ke Facebook live na kawas sa mawangin Facebook lan. Showing ni ke tako ni ke YouTube. Tako may suk na episode 2K-7. Episode 2K-7. Kan sa sa kusing di create a banner. Episode 2000-7. Alu in Ekuh. Pangan topic sa mga search na kayan. Na kaya kumash ki YouTube one. I'm going to YouTube. Or mga YouTube app to man. Ang gawin di na. Ikaw na choose ko sa mga asan. May tlika de bash na may ito. Sukiyan sa ngoni ni guest sa skolash nga na agin belon sum de interest ko. Kung ni guest sa ke proy. Na si man. So stand by. Take just go. Take it mute. Lumalap staklop. Ngal mikos na kawan kaksakin kat falat lash ke kasinge eglon sing kat ke maulasha kewa. Pain kom damle shirle lem Mr. Frank tigni sena. With we agin lalfungi ke programa naknas metigat fast na meta kat siak label of kat iskunashin kastabe katani pray. Kat fit the basta yetom kat falat lash kat kulomalap na sum ke langsilom na shesh kumakalem mi kat na muna ke belsinge kat kulo ke maasya kumakulap na shesh ke kasinge kadinak fashe kulo malap na sum kat papatamash ke kat ne met kulo kum che duin rek magin kat inalan klan sa kom ke rek maasya lominge kat na shesh sum ke belsinge tangan madal lomin patati fash kewa in kain usikalom in usikalem lom kadin kan lash ka kan gaslumin fall na kimam smosta keo. Onak nas kasha, but we are na kayo bema at tunin kain wikat pa ke kasingi. In sielo sin kain siya ko lang na ke gas madalom, gas ma kum di kiya na siya kadin molkun. The mainge in kain ak mol yurun mat lasha in kan kasha lospe ke lalfungi lalosa kakat kewa. Kat siyak siyum kumin nanak munas awiye pe musamsam natas the castumon kan fashalik in kan bashala bem tanin siyan mat na kaywa may taki kaslash kaskushay in kan kasalospe kat siyak siyum the kalominan fin mat fakaklom kat kulomalap ke kum sangpe kalam singin na sin mat kullasha yok keldam shirle ke vision jenge
kadin ka pain kain we faka cast lumining yengo in nakla internet ka streamline na ke YouTube ka Facebook. Paingin may facklash ke pelsinge may kaksya clash may slash na shum kumin wikat awian na clasha si ka lash kadin kain faka cast lum ona ke masyum na ke. Ken when si fun and dum Jesus Christ kat prain vakulo. Amen. Aglo malap tamla shirle Techniciana le Mr. Frank, belang ay flock na siwas, ang we go spend pain mat we as maujak petariki telcast slash of lamalap. Tingin kong gulo yung price. And in buying ko skawa, may diga trash na meda, in buying ko Ildan gulo yung Ashloman, vinen Lakeview, Washington, na June Simon, nga mo kumash Kauai, na Oregon Ducks, Alvin O'Dow, gulo yung Ashlosan gawa. Ngayon, again, balance yung tingin sena, nag-Sherman Keslan, tingin sena. Ada kayo nasiwas kayo kita na singkat ke lash ke kat kain zulbe aro talaga slash ke ko singin buying goes na kayo mawi ka to ngan kita na singkat ke was na kayo kade wi penang siya fin kumwi kat ngan kuminak manas fin nilay kiye ka share ye friends lumanin mawi kat peke nakikuno kon tau yak tari ke Facebook page la shan Ash Monday, Ash Tuesday, Ash Wednesday, Ash Thursday. Na set Friday set de same riba ininoin tau yako. Kulo na si Lismail finan ko na il Monday, Tuesday rina il finan honolulu, lona sun rina Wednesday, kulaman lap lemons keeper ke aru lombel na kaywa. Ilbash kak Wednesday na. Tigin dress color siya kak Thursday tari. Tari lena ke aru loma tigin. Pangan mga shiru ke pedse ngayon. In buying kombe tamlen serle tigin dress ko. Pagpin ne friend mawiya pe ke pedse ngayon. Loma lap na singkat. Kaywas na kaywa. Okay, tingin sa gulo, kasi siya kasi, ngali entry Robert, il siya aksete. Ko, akata yun sa pangalia ko, faga. Nga ba ako nilingas siya kaya siya nag-accept. Osh pa mo siya, okay. Tugun talaga sa nga siya, actually lain no siya nga. Okay, nilingas siya. Ngosh pa, nga ba namal siya ka? Siya inak mo na kaya siya ke sete. Alright, okay. Kalbo na. Ngayon balance yung Lumens Frank, may fact to kayo room yan? Lumens Frank? Klomanlap, klonsingat kikalang lalgat sivil asuna injil besi sinsiege cast mula nalal cast kala nalal. Anapos kyalu ke masik finale ke belge parang nila na sishkiden kay nash pula na nakse awon ni naklan insiek na sin kaiden broy ke masik financing ke bela. Machadram yok na ke masma sikya kat kalim ke finan finanilo and if you're in Newark in Seattle Bay, Seattle area. Now, when I'm banging martial arts, I'm going to break it so long as you get call Asher and Fash or Comfort Land God and Lim God in under all the cell occupancy. Banging martial, got Dublin saying, at the doing got sitting got vision martial room, but I'm got going Ashlim saying in kind of Fash, Gaston got in. Loman lap paingan marshoot ke pensing. Okay, lumipang gula pa in kalmuni facts lumon na ke Banglalan mit kuyesh. So lash yokna nagimasikak finen Seattle ko finen Washington State nagimit ilosima Bangla. So losan gawa brothers lang goes. Bago mo nagisika ko ingeo Takatlan mo nagawas met kalim na may ngisikyak na masikuner siya pag den
loeng nake ilus mas na mol bigat ashin maslo. Pangan macing tasang agis magin ye ke kain bel si mga sikya ko le paile kita ba kat photo le kat na ak fandi la ak fashi la in no ma kat na sinilus si mga bang la tari shok nash tul kuyash la ge siga mga daria bakum da ge gdeva may battle ta shok nasiwasyawan pro la siya yung was. Kaya siya goes ken go siya shwayan. Nag-iinin na siya silyo nga sikyakan. Then pro ke long lan gadin patatin na fey was ke inin na makusas ken. Kapeli na asol makusas ken. Namidling nga siya yung ginagawa no. Ang nag-ilosing academia. Ngayak fashi, ngamdak ki Monday, lamin friend ngayak fashi Tuesday. Kasi ko ke uniste ang chibesette. At ginise na lamin taking trust ko ila ko oh lamin friend na Tuesday, nga uniste taking trust ko dosto. Na tignis na Friday na nga sette na feklo siya fashi lagi Senry an na lemon friend ito ko kali kasi shamdraming kali na we got akin sa wala to niya in nag-pro in kali abangan program last na uye ko bakit shamdram kun uye ko ang bangis si Fesingan aske casting goal na ta siya si Felat nag-uwi nga pro insuk to ko siya na February nga lang ko bakit si Felat nag-uwi ngayon Shock det är just skulle jag kun tvena ke senri an baske pa broi kun mol kun broi landle me samram me bilut peta wo was if se fall na si kominash ke be ba mulit tsingan na ona yung akali mi nga to ke God pa baba the marsh God pa baba the marsh reason aske Isaiah on ngol tolu singa no singalon ko na kaya shone ke Isaiah on laligos fos algos yeah na Kulona Shusko was a like yan. Alec Pearson, Darcy Clarence, Mariella Borney, na kundi Shi Kaives, Martel, Justin Jonas, Mary Rice, Kiddos. Kulo malap na si was kayo sa mga like ko Sherry Ann, kulo na si was Ilton, Alec Tale, ikaw na siyum, June Simon, Alvin Otao. Kulo malap na si was kayo sa mga Ash we got ningin na hindi tuwin pa yung ko viewer slash an kulo ka Ash Lowasan na nga may facts na website sila kung konsum na giba gasinggold.com na kung na gasinggold.com kung /downloads na kung liye kung la standard list commentary na tuman kaya kung kung download yung gasinggold if you want na kung download yan siyaksike kaya kalenya lang kasi gasinggold na na nga mo Ash na online. Kalin vaccine ba kung enen no gasin ko sum na online website la siya na kung download yan. Nakakibaglin pelos sa long la announcement sila ke set na kila Ash page gasingold.com/donations Ash made mata cash got na kiplan donations. Donations kaya da ko pasang muli magadak fashion na gustiyengan. Kanda America mana ko magadak fashion Ash molo. Ta shakta kad kilong lang kad lakin si uye kad kayo kadin ka na akesyo isang mamashiro sa sang ak fashion la mula in naman. Bakit kan Ash ninging kad kan website ko then mula StreamYard telefies ashpe program sa magat connect yoki to shok to katapan belfalan makatliges na palusi no nagiplan mo din mga in masang akfal yela na aglin kum tamulel salit ke ilbangan regular donor sila ash malam na wala basil or alam da takasang cash ko na wala lang pe Casey Lynn mugul to Mayalan and El Paso
Texas. Kasi ligak sa kula wang mugulda mo man ke gasho ba mata ka Euros mayan na wala be rina dilon ilo so pe sa pa malabasin sang gasho magadak fishing kumli masi nagiplan sanging gasho ak fishing malan gato kung vini gafo fo na kung mamasyon kung sang gasho aluan sang gasho malan gatin mo fast na namit min bago to may sang lan ngon kata mo ito or sinenyak in with fakak kata mo ito insang gasho kata mo ito insang luti kata mo ito insang pen to ko mo ito nagagastan kat parang kay si gifts na kikuwas Aglin le katilakin siya uya kuwas pa ng kuwas pa mamasyo sa insang gasho ak feshi ak yoki eklan sa plan ko at mali makuwas rin kaya sang sang ak yoki magata ask nga ifin ba din kan sa Muslim di ba nga book pamphlet main kan sa pwede kin kan masiyok siya bagi magata kasan kating fak ya Naklaying en makumaswan kuminkan ola kasan kat mata liye mata kundini mata mo skila ko mol kun faka ak fashion na bangas pela sa katte alusi ba kot ta shock the fin shock la sa bakit equipped mit kol mit fakak gigastan kat in mo ngayng faklosan in mo askal me kun tuya akde gastan kat mata tapek mata lupse mayin ngayng faklo man pagas pela sa katte alusi nga sam giye limi ko som na ram til pasta takyo en fait shipela sa bakit some reach the unchurched mit talikuyash mit kushayang katalik kushayang se matile fashuyalu pangish bela sha gdenda yining ngo chipe shmona gaslan gat ki kolan gaslan gata meta in mata long mata lipshin to flogo wialu ilosin flogo na yalu what if basta lashing taking lashing lemonisk ka taking is ni basta lashing da fa dafu and gaslan gat Nakalin vaccine ba kung fin may cool ke alu la siya. Ito le sipe la siya. Kaya pento ko mamay na ke alu. Kung fin di mo da kawi alu mit kum kalkalet. Mit kum sangaylik madangayta. Ito le panglo man na ke kunokon si na ke wal silom and main tafela gaslan ka. Nagiganda yung Samsung yung gaslan ka kasi mit ko siya. Bakit gas ko siya? Katigas transi may crying flock we alu kaya ba may crying flock we alu dasum we alu yeah the flock ga alu ko shy like may davi flock we alu ma mitli kalkalek the loeng literally lo tala mo dito ko dafa ta ngeng min gaslan kat pa usik ko masin may ta ona ge ICL tram kin ICL ng transition na ge kuno kan sige mante in fact mo kat pa mas ICL with balance mo talalang il tako Metliki and Northern Kingdom talinisha sakayak like Isakos ten Lalos and in Syria the Northern Kingdom na il Shamtram il akes makinye Southern Kingdom but Judah ba shufla Judah Benjamites matawe na ilak kayelos esmakinyelos los trikike na mo Babylon dati kapre sugal dalo sila los matafinen mit shofinen Babylon ye ngaw na Babylon ngan mitliki sho nega na kadashik na ke los follow ko bang palace lal Isaiah nage fake nage akal ni gaslan god na lakil na sing ilta sapta ongolon ko shi gidesa ongolako kacham gud mising Nagi timeline laan nagi bels masibisiga. Dila legalim na tako yemi na tako kilos follow ki show lalos finan Babylon na ko metliki. Tosok ko fin loy nagi kasesing and ono kun lamalata na ilos ono siyang kun remnant pa ilos mit dalila din Israel malola siya na matakos ka.
na sham sim sing sham na sin talik na tingkat para si vesen tak magkaat pa dapat amash nakat fin riti kat fin shon nagim ritsingan gumiloyang le maritsingan sham kun sapta to yung ongol tolu we fos on chikal mi gosh ngalon ko shan ba ipsemet ngan na ipsak lo ngan Shreya gali kala kyalan mga kuminash ke ipsak lo ngan pa sapta on ngolakos fos algos na kayan na may ritsingan na si kum ay usi Bible nata siya nangangakum to ni riti tomitigan fast na meta ikaw na sum rina loke ashloman kenye lang George Seymour Sima ikaw na sum genye in fact in bayangal pe selven glogyo kum tuyan na maritse ngayon naging akademya ay siya sa tawag ng tuloy for singaw limekos nagisingalon ko siya kung hindi Bible e-version sa natas ngayon so nasam kin prayer of mercy may prayer of mercy pa broy naging kalenglan kat may kalenglan kat ini na kalenglan kat kalenglan kat ini na kalenglan kat Casual kat ini na casual kat. Na pricing sham kun na kilong kalanglan kat in patat na fellows. Na bawa na nga faga kasen maritsing kung finloyang ta na remnant pa sham kun ya mitlola kita ko sa magilos foloko ke show finen Babylon na I think kasam kin show in Babylon na kasam to na Bellal Ezra pang Buklal Ezra Nehemiah pang Bulan bel singan pa Ezra pa follow sibe Masayla temple siya na Bulan bel singan Ezra ay siya Bulan bel singan los kusyang siya ngashtalos an ashke bulan bel singan nakada nga sibe follow may read sinash nga ako min ready pasingan mo siya nalifakangin lemkat ngayon na fish in kashaw may yin kung matawe in en matal wala na sum kung lang na bang si pangin bang sila dalhin na din Israel na sin lemkat piye nanak yok lom kesha piye ko lalaplom piye long si epakoten lom nimit likin siya ikot kung lang naging kasen pricing tana ilo siya tikala ba katil nikin mo kasen pricing kalma ba ilos desperate moment si pa ilos na inin na pa ilos final ilos na katil sa piye kolom piye pakoten lom na sis naman na sibig kum likin siya ikot nimit kum ngait kalikikot kalme pa pricing ilos inin na pa ikasyo Ngayon, kung loing nag maritzing ito na, ilos fakle, Abraham, Jacob, ilos na kanalos. Ngayon, kung na full bang. Na full city, ngayon, with Abraham, patriarchs ba, Abraham, Isaac, Jacob. Na maritzing fakle, Abraham, Isaac, Abraham, Jacob, ilos tigan ko. Tasok na kumpapapatamas. Kumdi pinlo na kasasing ito na ilus ito malus fakan ilus ito kanon pa epalo na para katfakin de yok shupe kum fingeda proy pamunul sige sendria kuminito le me kum proy kin an good of ka le me go proy kin an pa konsum really kaslan kat Min proy la siya, kati proy fact makatila na ro, o kat proy fact mamas mo sekretary. Kati fact, kati proy fact singat minilikin. Kati na tatari. Na siya besiya kat fact na kaya ala siya, kati ito makatsiya ka. So we can convince ourselves. Then, literally na, lalalvong ila, pang mga sifaka, pang ma-share del proy, siyak singkata. Yung siyak kikasualan ka, tinanda ka, wikat ka takinising, mayin, ila kuf na fast na mit. Nika na, God, ila sin maslos. In mo, aslan ka din maslos, para may ito kayo matatapat. May ito kayo matapurong mo kastan ka. Mayin, tinga pa, nga tafo mo kayo na,
ngon kat pa fashwood akfishim na ninsin mo ito kuwasin mo kon mata lupsho kung mata purong gaslan kat na bakit ipsige may ipsimit ke may maritin nga vlog na was sapta ungol toluan fos ungol akos fos mitlingan siya na kyan lo na sapta singalon fos singalon goshingan mga fakpiya nga fos singalon gosh el ridiangan kum pababatamas. Tabamato tamas. Ibrahim esikop. Finetiak din ka. Tasokto. Lemkat kum pababatamas. Samulikat di kotpel na kayo wow. Na kasen proising akalim yila mit ilusma ineno. Ineno longlang lang katimplat na fellows ngayon. Iluslim dalak. Le Ibrahim esikop. Pangan patriarchs, Pero kung really patriarchs, kung long level sa patriarchs, Abraham, Isaac, Jacobs. Navin matriarchs from the yellow son. Pa Sarah, Rebecca, Leah, Rachel. Pangan matriarchs. Nga fact naman kung sukon ludut pa Apple na kaya in terms, ele kasha yung kumindawagin ng list ako ng patriarchs, sa patriarchs. Abraham, Isaac, Jacob. Sa matriarchs. Sarah, Rebecca, Leah, Rachel. Now, kasi ko binlongan na rin mo siya dyan kumin mo kan kunda na yak. Nga fact, mga insan, kasi le, kasi sing, fact le, pero bakit naman, syempre, nikin kat. Kasi kum-kat flat na Yahweh, but Jehovah God, lame God, pa, dapat naman. Nakita siya sapta ngula ako siya, fos algos na ganyan. Sa matafa pa na mulipit sa mga akalimire selem God. Nangay usi mulipit nga nangay kali nga flow ng belan sa lemon frang breakfast Tuesday. Fos algos na fa koing to shock the lame God. Kung dapat amas kot oyan na folk clay clay si morela potter kumpa grande paraphrase kasi somdagi mo kot oyan na folk clay kumpa oyan na mit orek ala clay kum orekatle fosya kimainge ni mit arla na kashkashaksis ko isam makuluklas nito God mit lom pakutin na sis. Sige loy na kasi singa ifin nga kung pang kasen proy la so. Sa mga akalim ye na singkat posisel ko aklin yan makalakat sa fal lakat fototo le. Katfin kalim ke lakat fototo le pel na kayo na pro payak kalim kasen proy la so. Dente proy or na what kadita man kayo kada fanzing kadila na rama. Kung kalim kila bako to yung one katim na fish mo in il pa mo itsuma orela. Sabi na gay pa potters kat pa clay sing. Gay pa mo itsum da la mahala oy Alan Glens up sing le ala fakasing le ala si may nim mga soup kunyak ko alas si may isang nanak saks ko magumtang uguan gunume ko alas si may nanak kofin sa kundo ko online yung kat may singan pa orela la mahala kate alaf gas la orela ngan il pa record la il pa ito spela so na ba kasi sing effect na cash ko na ko nik mo lang makuduklas na nasik ko makuminkal ako min sipo siya ke clients upload kum na sinsiye ole kat pa final say kat pa record kay mana kayo pa na nga kuminsum na yun kat pel na kayo kila dako katash ke clients up sing so siya fact na singkat in na loman fact na singkat ilya loman sang mga nasingkat isam le kaat ilito le may asin nakluman gingin na pera kaya cham mo kalilito ilito le may asin kuman men naklumin beltsing kenya kumgulo kaya dako lang message nga na selvanan igobe na yung selvan na nga ba pang kunakan sige mantean sista fin laislak there singa ta shop ta iplu singa en pa kumkan shedi loy na gemerit singa na gefos on saptaon ngol dolis kan mesh ngol gosh na saptaon ngol akos algos yan nga doing singa lemon friend ngayon pela na zoom
gumingasla na tugun gumingasla na vinash may factor your digging to school ko digging siya na kadivagin belo na selos na Lemon friend ngay o ingin ko gagin belo na sum Kulomala tamle serle. May akte ya may sham la sa takal na kyalim ki weekly ki masina ki tu stringele a lot of total pena ki me sham lum na ki ikestalan common week singe kunagamo ke Monday va makat papa tamasha I say al chaklo ginagate ko magate al kyalim sham las na ki me tu stringele so ni ke Rome New Testament sham kun bela ki o yesingan na banang gibel singe pangan masha may sham luman ikesta tari common week singe gan dak sham kun o yangan one wo mo ki tari tagana yours gibel singe ashors kat palakin kalenglan gat panen kidenawin in naklan in sies gibel singe ki kastal ngan bagyan il mol kastal gat nga flela na silos finish minus fat na nga tagana ki two stem dawa finika okay kal Lemon friend gula digging to school ash may factor room mit gagin belo digging siya na va Lemon friend Okay, kaya pinapahingan lumalap kaksyakin kat game tamo Shirley masimit kaya katay nakalam si makumrala ke ay siya ungol dolo ungol akos ngan ke katram tryam ke prince yukto ko siya isingi ipsima ansi pe inwi makumakalimitar ke ngan pa la peer remnants misingi nga mga kum mata vinen ko siya ke siya malal fungi isingi takan na yun Yurin babanina kiesha. Na asya umising in relative distinction si malangan. Imakalamila remnants nga temat Israel na kaywangan. Tayo los masak na matake akwakalan ka kiurek malan ba en si mansika. Mayen ngasya kisinsiyak singa kisyate. Kawik penatariya. Katsam-sam kun matlas mapanglang inusi in nag-reality mga tayo in papangla nga kom ingena kakadako la na yan singa taka na sikngan nan kala tako pe kalam ki orek masingalit kos na siyesh la kadil na naknas na siyesh met kikat nikin maingeo takikat ita inge akasi mamrek makin ki puklalay siya saptaon ngoldolungan dikin siya katlikin sila katshon mo di musingi. Akina akalimila akataya na kalim silungan inti akataya sina na sish. Akadin siya kili value lon may fakak magum akalim na sikungan. When kasta jigan fulok na yorod po siya. Akulo malap na siyum kaya akataya na kalim fanan loman fast ka mata kayurun matwiyash nge rol Mr. Frank tinisena. Kaya di malutot siya na kitastaan nga. Akulo malap. okay digging to school gumgulo blogger gasla digging siya na o gagin belo na sum Kaya gusto naman lap ke ngan wi pegaslan nga mga Fria bella kana to kadin mo showang na ke lesson sige Tuesday ngan kulo ke fact na ke alam ay pegas or your dig interest ko ngan kulo man lap all right okay kal digging siya na gumgulo na ingin ang gagin belo vlog new room Lemon Mr. Frank kuna fashion Tuesday na nga ba tayo uniste Lemon Frank Okay. Klomalap tamle serle, klomalap tamle treskola, ena ki ash. Fast la show yung gagawin sa Philippines, yesin sikas. Metligin nga malgala, nga kaksingin gat ki aki epel sing na si Komo, ngan eto na ki makaksak la ka na si Rina. Miss Rina ilash finen away. Na ilpam ta kashi shupush mga ki mas la ki masim la ki Kasin kola na ilako la tuste alla na pero wat ka nga na tepe na akia ungen kain kapsirin kat kel pe ki klans aplala na banang mangan kewa na go skalen ki akalim ya na stari ki me kasin kol page na da sha konon tuste
Na samram kun marsh na tepena me lois salaka tepena lois taliki mama laki ke me mas ta mal frie ke web page na ta so svesilaskan fak mo talik not lan singat talik not lan singat romal gor singa ulona ke singa udikos na vinga kom getang innan ka ke si fesinangan Katlina si fesingan talik not lan singat nakatitala kat fakasing nakat kewi talik man not langan Arsna kap at klasa arsna talkalana wona se na arspena kap at klasa katepena sun fin traxilasa na panan kikata sun oye singe kingange tang lima singe si fesingan fak matalik not lana sinkat me na mo askena silak ngan kain wi askena silak mo wiskasinga ke wi not singan ngaki aske not singan na ngakum som read finas kena singan komin wi not lana sinkat ka ngakum som read la mail fact na sisa me as oya ma fal kadi naske nagat wi shishi la magat wi ekin magat talik not lana tinkat mayen kena si pangan finchak silak pangan ngan vitalik not lana sinkat ngakum daw kisinga luo kema inge metwi akin dalal fongi as masikat enena in bagat in tia molgun as masikat enena in ara na mesikat enena in arangan bagat in tia molgun malang sila ni kwa pel na kay wa ke molin dalal fongi la kuma ke mol la kuma as madu ngayon kat either molgun molin ni kwa las kagat molgun molin ngan Naking akong kalam ki masingila polin samanga as masikuna kom ako minara. Na masikuna kom ako minarangan pa ngako mintia molgun mol lani kwa. Mayin mol lani kwa kolgat lana ki ongaya kolgat lana ki talalan mol lasa. Tena se finchak yoksima nga samsam gun gemda ke mo as finchak sila as kena sila ngaki win not lana ke not singe. Untalik se unmetsima not lana. Na ba nang kita ka samram kun ni kwa ngon ke ma samram sila kum ngom som na den ke singal tolil vak mo yen kos fin mol kun lang sila ni kwa kos mi se a kos fin ni orek maglu klowos ke kalan ngon kos fa mol ni masinga nas sikum mayen lem katen sina sikum ka singa tar na policy maklay na sikum la ngom fin mata ke mol la ni kwa na nakla ni kwa mkuy operate ke oil ni kwa na nakla koma na ngako me masala ngako me mise ke na ba nang ilkay figat na ke molin ngon jinge ilkay figat na ke molin ngon jinge kden ka in ka koma utaga na si koma ngako min unie ngako min unie orek magulu klasha ke kala ngon orek magulu klasha ngako min unie ke kala ngon ngon jima lem Jesus lem lash ilmo fall na so me wongan so ngon in mata ngon chene in the kind se comfort na si komin da kan luti komin da kan tan mas komin kain karngen ka na ngon chene na panan ke fakla kale mange kalme na si kom na kelal fula komain kain dictionary na ki si lalal fula kola pai fingam da operate ke ngon nila kali ki kwa sing la kanunia ngon nila kanunia kwa sing ako min mate ta mol kin na nakken oyela ni kwa mayen ngakom kalim tar ke fak ke pu kangela mai kanaus ka delle si pang oyela como finga da operate ke flesh e kanaus ka delle na ba ngakom som na tok na ke singa la ko singa pe elos kolyak sin ngon lan god elos manadin god not la sengan when managwalan kata elta ka ki manasnes nganim ta gen nasnes nganim ta gen wo elta ka ki elta kan koin mata gen fok na ba nang fak mo fingat mata gen ngon kat ma natin kat mayen ngon se sia kat es shot na shoes elta akos ko was ko aksangen ko was angon je arata ko sin manatin kat ki kalan ngon kat kain bang na sin God effect
baba. Na liye me samsam ke mantian ngan. Samsam ke mantian el taka fak mo kat pa baba tamas. Nang ako me kain wi pangon lem kat kalena singe baba fika finga kumanda ke iplan kweo. The only time God sin lem lash. Jesus len kain manifested na ke kweo. Inda kai susta na ka aten oyen met ino na God. In molgun moljilas nge in kain daga molgun molini kwais lan ma mise in mise ke molji nge in ma kain palak no yana ke wa in mise in kain shrikat leina sina si confin jackson nge sia mai laksa fila in Calvary na si komusie nge ke ngon pa masto komusie nge el samsam na si komang in kain puruk na naklanin sias ki den kain liksani na unie langluklani kwa ke ngakalan ngon Marsin God. Ngakom finkan unia langluklani koe. Ngakom finkan pulese na langluklani koe intia lona ke ka intiena na nakke ka toel ke. Na ngakom e kain wi aski faksi ke fossinge lakos nge magat mana din God. Mai ngan si se ka de la siut na suos. El dia kosje ko os ka aksangen ye ko os. Angan se arata goos. Ngaralan personal masine. Ngan se arata God. Ngan se arata cut in manatin God. Na mesi ta sirele, mesi kita mo kat sirele ke. Katina sirele. Katina laki. Tina sirele si para kat ta kain wala mo kat talik na din God. Katina laki mo it's just so happen. Depende. Masige maakwa kisi. Process se as plan circle as process na ken as ak fashion mga nagaway na payeyak. Na ba nang fakke matawa ki mo masige na kumwe nakuna sister club na si kat wi pe blog flu ba nang te lamanang to nakuna sinte ak tai kilam wi gulasa once in a while na kallet with mata wona kat flok na gayon sa from lasa pe la masik kya ke kolan ngon inasin God inanin God nakat kain sang unia langluklani kwa en panange na nga komite ke utara na si komentari kalasing au pos pel nga patatang na langluklani kwa pos pel tie pel na gwa nga katanga tie pel na gwa nga kain katanga kisbing am ta ke operate ke na naklani kwa ki roy yoyelani kwa ki langluklani ikwa mga kepe na fala ke siya mga itala tiya fall na siya nga orala may kalanglan kat na siya pa elte na kanaus siya la elte na kanaus kumla elte na kanaus siya la kuma elesi na si confinchak siya ako min siya belong na ke may yan kat kain tuyakin claim mo kat talik not lang na singkat kat not lang manatin lem kat moul siya kat talik not lang na ke finchak siya nga na fingat not lang nag-finchak siya kat sum nagisingaw lonkos ngan God si fena kapashme na kinganas inakali mila katalik na din God kaya wala na yung long pala kasasingan ngan God kapashme na yung God inakali na si kumla ngakom talik na din God kikat manatal main siwo siya lako lang na sin metlal malas kaya nga ako manatal nga ako may kain wipalakin main siwo may lako lang na sin metlal kat fa oya pa ipais you're in Christ kimakat ilako na sil nakat joiners joiners with Christ Kimana ko makatilako na nasin Christ. Katashpe, katin title kidan we base. Katwayang penake. Katwayawala penake kidan kain we plakin wala na la kidan kain we plakin. Mana ko kidan we pace. Mana ko may lako na nasin Christ. Kat kain claim ipe maange. Kat kain we pe palakin dia. Kimakatilako na sin. Ta katfin we Christ kayo katfa oya pe wala in wala na la. Na meda ka na si kome katfin with Christ kayo me kayo klak ko me kayo klan Christ
Kayoklan Christ ka kayok kay kom. Kimahuluklash. Sema fellas ang upena sila palakan shung sema. Wangen met fella finchaki kayak singan. Tatngal eni yakil. Ak maginde yakil. Mga nakagorik na sila palakan mga nakaywa ay wala pa na mo wala na ko sheep makokala na slaughterhouse. May ineltena siya nga may singka in flocken mga nakaywa. Ay pray galas mo papa na naknas na silos. Telos tieta milos aro. Kaya na finish yung composition singa. Fakya na nga kumingay na apply mga gipel mamingal niya taga round kat palakan pela nakaywa. Na panang matagal na sik misingan kay nakla na kemelutut singa pa in civil ba kapasang foto yang lagi ngon may ngon singa ka asyuin ngon singa in kain matain ka in kain asyos kidan makain unia lang guluklan ikwa may finga sikingan jivena line may nga ngam nga sa fall na gangan kain mukuy ki kalak may kalak mga shot in sang linean wangen panang pangon ya kom misinga nga kumingay sa beloan la kalan ngon pa kon kat nga kumingay na fashion kina sila kom gidan we met natla katolik natla na singat na panang mawala na si mata na si koma asma singa nga kum na pasuok sila singa nga kum pasuok sila singa la kite kiva plankuluklan ko fung yang nagimalan ngon magay na inkain matang namak ngon mukuy ngon na oyalan ngon ka nga kumetol lang ang darim takilang guluklan ko malu ang malak komen sila invitation singa na si kumakata ya tarila patagay ki singa dito singa akata ya finka tara mai na wakat pui wai magat ipace pe mawala na Christ ako yak na sing Christ ekat kain balakan bola na makatila ako lahat na si pela na kayo kaya tui Christ kayo kat kayo kun kastan mai kat kayo kun nanaklan ya kastan kata kat kapin sinne ki kastan kata finga tak ya inkat ana ke kat lang si pemo makat sinne ya terakta kalanglan gat na si koma bagat samsam kun miseng na banang wala na lan meditation taga na si miseng invitation singa ko guidelines singa Ashur kumbak kalim akte kalim yuk kumbisen nangakum kain floklen ke akte sel damlet serle ke mantingan kat papa tamas figa fax again kat papa tamas ngakum kain claim me ngakum kain we pam apa father kal bangan marshuru ka ngalal fula melutut singa ala ngakum fin ready melutut singa kita liya kat yak may ngari di nga liya yak tanin fungin na pangon mas kalak na nga wala nga may na ti alam it nagawa ito ki fatle ki alam mama nagawa may tawyak na finbangon lo mo hindi ka kal kulo malam singat kulo malam chung Miss Rina finanono lulu ke asho town chupon medut lutse ke tusten kulo sin met tuyak na kaywa kal masha ildan wona lemen fer Kal ildan glok e faklaman sanklorian na sinkat katagani ashuk pola vashna met tarilena klomalap well epangan tamlet serle tamlet treskal Okay, let me kung ngamo soon sinesilo ma ba ildan mawuna ali ya sinese ba mawuna Wala na omle masige sis na mga kain naman top naman naman maki sila mga ito sistaklo Finland sineta gidan fact na kastan kata in fact na katfa hello fan sinema pa nila kita mas kami atin na finjak ng mas pe kumli si Andrea nga glitserio sa ngalu shulyak mo to fafa radyo kauli na nga tulad ni wange samra wange msiye denget na weng no be attack siya kan is lang shul kauli mo nga to samra wange yes na tugo samra na mda galim na nga fakin na le umni finne sinese finne mange finkatel mo
Ilan Nicole, Weng bakit ko na roke. Mm. Naro, Alam mo, kumalaf ko lang katang la shol jingan. Keso pa man ko display. Shoal na. Ay, Shoal na. hindi ka tinangay ka victorious. Wala na, kumliging proof ke Ay, testimony sila mo. Open man on the phone pe, kumsot ma. Hindi Forget Axel Weekland mo. Ang ngatigian. Ngatigian. Di din tayo. Isa niya ngatigian. Hindi ka na ngatigi. Combination diba ngatigi? Ngatigiyapan. Nakadaan. Ngatigian. Tingin ngatigi na ba nga? Nasal kaya ka, kinasom na yen. Ngatigian. Anyways, kulol, Lemon Frank, ay kadro yung uniste, parang ngayon pelo na sumdegin sa school na ba degin ni Sena. Like lumalap, Mr. Frank lumalap ke akatay na kalam si Makom. Actually mi dasis ke balutu sige tustian ngan. Ngakunan singgat lagi lalal fung ilak ko mo ngakom na tlandalik natal. Ang alal fung yung kasi kumbeki ano kita mo sila akalamingan bako to nalinan ke la me mana ke sasya luman para kung luman sinengan da kulola kung fakla mabeki yayan malutu da. Ngale lang si akataya loma ngane kan siya tikin tadi kanya pangay ta mana kewa alayok mga lotoy laki pelkom tamo siya laga tikin ni senam ta wikat ke broadcast siya panang engan kin na kung finne palakin makumatch ke an akum siyak na oral lutilo man ngan kain ace makumakfash sila ke kasi nga lumala. Okay, dangerous ko. Gumgula, kide, dingin siya na as faculum sang weng mamash tario. Kilomala, nama wen na mga faksayan at sisinalalilawan ba anin na nakakla. Kilomala, malutut na woman siya kaya na pala mayun ngoni ko mayun lain na ko imbero na pakimula siya. Arakil siya kaya siyam ganyan talaga tinitala. Mano nga na mayun na pel na kaywa ating sila ng basketball pel na kaywa. Love and bless you, Brother Frank. Okay, dingin sa gulo na kide, kung di, il sham ge room saptal ko siya. Uniste da ko, onan isang liksyon na tapok, tawo siya po may malulusigit tusteangan. Mas lagi uniste, an fact mo, kulangan sum nagit uniste, an fact mo, hindi ka version med gulo na sum Mr. Skipper ida kung Carlo min siya we bel na kay wa oye pe Ismail aluka na basta pe nito gulo malap Carlo min in siya mas na gulo kan yamantean na uniste Mr. Skipper na uniste sila siya mo shifeya ke may shof na mitli nga siya na marita ngaki bindiksyon na galim ke God. God, ilti ko in wala makuluk. God, ilti ko in patat na makuluk. Mwene fo, kadelwo, wenin makuluk kan rela. Nike ba na in shufe mo ito. Makuluk siya sin mo ito. Timakadel rela. Mayin, God, ilwo, mana kay wawo. Kasi lang nag-assume sila, Pastor James. Pastor James mas kinyak mo ilba siye may call tukun level ni siya. James il half brother sila ng Jesus Christ. Si Besser kasi mga half brother mayin lem Jesus Christ il Jesus lemit Mary il bdadayak yan ngon. Na James, baba tamal James pa Joseph, nekya ba Mary? Na bara
Buklal James mga Pastor James ilbas mo sa ngayon pahil sham gun God le may show off mataka na sin may tao ti mataka yurin God may show off sin and tako ke nanak muli ni kwes malamin Frank Jam gun muli ni kwes nanak ke muli ni kwelan may tao to fuk ke kon la oya kuluk kamakuluk when ni plan God ke makuluk Magluk mataka ki long silan moli ni ko na ro ki faxing ay ki nga usip pa wala ako min reading kita nga kom melal fa ko mal fa nga mal fa kine ek mo kasi sumni ka Bible James sapta se for singal luwo na ki singal it ko siyan na nga usip Bible na siya nga ako min tagay ni loyang na ke James sapta se forcing out luwan. Na nga Mauritian elrid oing Inse wo may tsama aru kipel in shikeyak. Shikeyakel ta kipel sil katang la maupeing God ilefa sang na sil tayfurolan mol. Ta maing ta paing makadil wulang na silo silang se el. Na Teflon mold kan kum dia ke kot mai dai patachang na ke mai shof ko mas sika na sig mai che mai shof na ko mai sika tang la ile plugin mai se wo yok ligi na meta na sibi mai shof na ko ile sika tang la glek na la na avakin na insan akay kum ke mas mga kumaske Teflon mold singan paila ko may skin ka siya. Ta shock to fin fail o ten kung may palaking ba may insewo. Ilusta ko sa makatang la may shof. Ilusta ko sa katang la may insang fungololos. Ilusta palaking misle insewo yok. Ifo kat fakaing may shof ngita ko. Siya ito ay mit le mo te may shof. May insewo ngita ko. Tupugyan broilan may tse. Kadila tapuk, siya may toy mit la kadila tapuk proy. Satan. Na mesmo Satan la ileta ko, shife may tse, usi muli ni ko usi long sila ni ko insang shifash la may tse ngan, ima may tse patatang naging makuluk, pelsi mo ash makuluk na long lang kat, mana ko taga yun kada ko siya yakle. Kami vaccine pa kung fin pro siya ke siya fin mga na yok silom na ke siorek ma na kung pro molo man oy matan katin siwo ke siya kloman ken na loman na ako na lang tapokla na mo siril ko na na mesidan daro ila ta ko kumin shofla kumin wala maglukse Fin kung may payak si, kung may patatang nagyamolan ikwe, long sila nano, na ito rin na fosik naslo matayin kiyoman. Ti kung kamdalom si man. Pangin si tako, kiyorit masih kumsuk, pangin na nga, kung kanta ka kimante, da correct ma. Pangin na kumwangin. Men kung wangin, kung fuluyak, som shoyle, we may say, shoyle fong na fonse. Pangin to ka kung wangin, parang kung tinais men siya usingan. Pangin ka to, kaya be realistic na kaya mo siya ka cham. May shof na siya na inlom siya, sinaslos, matayin kiyas, talik natas, may puyas, pangin mo siya ka cham gina. Maing iba da ka rapay ka tar, kat kufla palakin, insewo siya kat mata finshak kaya nakot nakikipelsa. May shof nga ba ito ko, likshay na fungil ka kat kapalakin ng insewo. Pa Pastor James sila siya chamam gina. May shof nga di makadal sa payama. Satan ba konek mga usi sang shufashla may tayo matapalakin minsewo. Mayin palakat kamdash kayo ni na ko. Son tapta singol for singol. The enemy come to steal, kill, and destroy. But the Son of God will the see life more abundant. Mo din sewo. Trakto with Satan will the kanaw pusela kanaw sla. Uniye.
pang malal seto na para nga kung fin loy na lutisi ke tuste na ke modi ni kwesen kat fin mata ke modi ni ke halde force mo la so halde post ma upe kat pala kan wengin inse misle anin got ngam flok lagi sibe so lagi mritsin pasingal do lo anil ta ko inge Mait sin fin sife ilan te fak ma of saying in masin gat me. The kadel die sife ke magluk il tie pe sife maita. Kum ni gat James pang ma Bible of that. Kadel die sife maita. Fasing ala ko shan. Mait se fin sife ke sife long si lal sife na. Modi ni kwes ma lemen freng tram gun abaga tram gun. Long sila di kwens long sila ti fena. Sa ame konolla na kimakluk il shofla. A fosigal mi ko lang kina kuluk lal koi inel. Kuluk lal ti fena pa koi inel. Akonyela long sila ni kwesingen. Il oswela makuluk lalap. Gibel makuluk yok likina yok kay na kololla na ke nise. Pange trick sila setan nga ilawit sila setan nga ilela mo ito il shufela mo ito in ukwe long sila nano. Long sila nano pa sila ke oye sa fall kikia pushapash mul sowain matlon mitpayak luo mitpayak si go in kainin mangan na po na pa kolla mit na ke oye sa fall kolla na ke mise di kung finflo na ke bukla rom sa ma lumen frencham kin muli no rek magluk pa mise kalben faxingen pa kingam sum rek ma awal gos ke lensia aw angol ke week se awal ngol ke week lu kede molwan ba kede paycheck se to na ke magluk molin magluk pa mise Paul skip let us in a metro that more. The wages of sin is death. But mo din maguluga ba mise. Nagdente likun siya imangan. Then loyang le kaston God bay ita ko suwas na si kum. Then liksin na loyang na ke. Te makiti access siya kipag kaston God. Na wasingalon ko siya ngani sugar juice ba usiya ba wala siya. Посылан кажан, мы калок сеокла, кусин тие, кепа якля. Посылан кош. Кема ките wo фал на ке, такалang me, maing ito kasin kat, me sa orela kalam na kay wain kasaw. Sa tiye na ikik, panang losh india sikyak. Long lang siya sa amin yung mata ko yung kasaw me, mata ko singkat me, gden liksani na loyang na kaya mga taskya. Met kum lela ilawat lal sila nito ko kaya bukumle. Kumin wasus lagi mata ke long sila mula ni kwe. Long sila mula ni kwe, opa oswela makuluk. Na oswela makuluk ko, kat fin mata na ke yok kaili. Belki yok galit na yok galit na isvena uskatle isvena kolkatle na ke molin bise na bangan fijak sal setan long si fijak lal setan na pa influence mo reklan sil setan lubufen lalingan te mo reklan sin meta kalme ba kuluk na be upe influence ng setan el changal dat el bugena so panangil shikilel pan mamait May sa makadal wala in lamal. Genesis chapter 2 was long ulit ko siya. Long ulit ko siya. Kadal that mga lela ka tinorela may ito na lamash. Kadal wala may ito na laman ka. At setan soklal, ilawat lal. Ike usmate ngayon wala furgen. Ke lalayin sa makadal wala na setan na siya. Lubufen bal. Pange sipela sila para upere ilawat sila. Il sife may ito na ilo si kolos na kemise. Nangako minte likun siya imang kita siya loyang na ke. Loyang na kita loyang na ke fakya pain ta ko na gaslan kat lutut ki gaslan kat mol kun proy na sin kat we might fact ki gaslan kat.
tinanda na hang out kam da or my we met mal shaming gasan kat molo man in mo ekle belja molo mo ekle ko mol gasan ka ko bulakin na kin maslo thank you man do man guldo mo man shaulo man le ma oda nash miste se ko bulakin na bagan si Vesingan, si kawin si Vesingan nag-uniste, in fact mo, si Feya kima shof, sam na kot na, maitse, kung bing patatle, di kat para patatle, kum na para patatle, nga fin ra kikiep se, nga fin patatle, tim thank you para nga kikiep, nga na ba sila lang kikiep, nga na ba sila lang busapas, nga na ba sila lang rap ko, nga na ba sila lang fluya, kung lang masafal. They na pa lose control of things and allow Satan to take control of things. Na malasig ko, hindi siya lot na mga rashkya. May soft na nga kumuhin katang la. Nga kumuhin katang la, siya ko rin singaul tolu fakla. May soft nga, kalo na lang ako kumuhin katang la, para lela yung sikya ko. Na medyo kita patatla, ilausis ko yung gene ka, kita mo skying ko nila, kita mo patatang lagi. Nakalim na ba? We are deliberate. Cut na ba sila kaya tayo na kaya? Fin na kadil siya lang cut na ba? Lena mo siya kung patat yung ka iskat le kaya kat patat le. Nangay doing singan. Baka nung iste. Ngay i-guess la pelo na suos. Take interest ko. Ngay tingin siya na disconnected. Damit liat. Pensa ko connect mouse na sigo. Okay, let's see, where are we? That's weird. Kaya, tingin just kung awagin ba ang suwas, ngayon nawala yung sila. Okay. Mr. Frank, ask may faklo mo nga ito kaya kung si kitastan nga. Kung long? Ash, may fakna totally wala. Okay. Sofia Klesingen pa ye. Ngam tape we nga porong upe tikun nga lutela pe gastan gatla katel te me te kong si mang na sis. El charang na sil devil, the evil one. Siya sila liya met cleanse up lal fineng Oregon ba liya met cleanse lal fineng kushay. El liya met cleanse up lal fin fail. In fact, la siya soap, meka in rek na siya soap kaya kong klasa lak nga. Kaate lela. Siya in fact, mumasi kung di kayo nakfasilaan pa, kung di kayo nista mo ulalan. Kaate lela. Mayan, in lela mga isik na si kong may shopping mayan fall, wanan siya pelila siya may shop siya mga kung di kayo katangla. In fall na measures of faith, march to coma. Na parang hindi kayo si mas maupeng akong hindi kayo katangla. Paano tamalan siya lalvata? Nga akong ba siya lain ti katangla? May finga akong operate lang kulukla ni ko in the flesh na akong hindi kayo katangla. May inonso ko nga fak mo, may siya finga may akaye ko. Nang ako may kayo nguya ko, so ko finga akong napatat. Na parang masing nga na si kumsing ako mindiksyon ni na kalam kela si mama devil in the faka pa post mal the fak na si mama the faka pa global la na ba nang kill shoot mo shroff sina si kom nga akong patatyang ting mo shroff sina tipen la kaya el tina tapal lang global la pyo el tapal la niyan cash na si pa shoot si na el hindi na me global la nang akong dekay no rikman na sin the devil, the evil one, nan kamala presikat kimakatara lang. Malte na. Ilaman niyan kash. Ilaman niyan kash. Civil basano. Mas share na, I'll share na si pela. In fact na si mo, friend, agil din na lang, friend, ngit mga insakil. In fact na si kla, akti yan si kakalam kila, mola, ma sin taste ngayon dago, ano series of taste pa nga kung katang lamasingan na masisibet ko, el din kung katang lamasingan na kal masafla siya pam tona aksya filangan tela. As long as kat leave, mga taga mayin matagay na kayikat. Finga akong te exercise faith la common almisa. Mayin
그때 나 만나고 만든 레이가 안 냅쇼셔 대나 야울 곱시는 렐왕은 레 프레시니스 again 그걸로 말랍 나타는 더 도메르키란 게 고프 막걸로 말랍 시작 alam mo, ang nasa kag force si mga katak Hilton el Jack piang abang may shufe na kayo wa makuwasu no may tsaye los wibe sundari tashokto kadil yang na walayang lal TF layla in shufeya kos alakayla yes kolos kibel shufeya kos Elefa akaya kos shot in kenik in matayang la gang kon la maing Hilton gula yung siya Lamalab ildan aw al tegi just gumito ka tosto tegi sen ashfaq lumikli ka tagin belangil tegi just kalo una nangalan na ki long time Prime Minister Hilton ba kataya ko ngayon. Kaya siya kaya kanyalang nalaala na kaya kataya. Bisak lang mawik sipin. Naman na. kal gigum de lash Seattle ngayon ko Des Moines kalile tegi lash Kent tegi sen lash Des Moines willing limits for ang invitation sa ganun na tako na assume Hilton kuminta ko next week kuminta ko relax na yan sige siya ko rin sa singal dolungan lalo yung washroom at ako wigat siyang kadasang nga sport links nga na-assume kuminta ko limit kayo makansyang may on course kami ba space luwa lola space luwa lang na is magluoid mo takoy mo lang mo doon course. Hilton ang room lang yung week Tuesday up. Tuesday next week. Tako akatay siya ko rin single tolo. You just go. That's a good invitation. Lamalab singkat kaksagun masikyak ngayon ke damutas taon jak ngevak mo the invitation invitadio makusura na sil tamlililta nan daga pe kashikat nga ale akay vaccine ka coach ma ka inda pe kashikat ke mga tashkia katashi ke kuno kon si kitostan ngan coach fin attack lang ito no mutawag ke kat papatamash na katalik natla na pasang ng singin na ke mushofa na katfin ngat lali na ke malutut mo kadak fasila ke wiklos umlata no si feya claim ke pel si ma tukunel baptized le na panang ra baptized le singa jak na me ke kadin iskat yang na singat mediat muklewek malangat ngayon sa ilense ka singa na sis na fact sila ke feya ke la boil fact mo masamas na fact oinge in kasi kat kadin desang in yok la credit la el segulu plena na katliye pe ke fact sila damal sila fin fela singa ke kat katang lang Joseph el katangan la Daniel Potiphar. Itak yang second in command vinen Egypt falling na katfakmuel bakarangan en Egypt. Inorela leadership lalawe. Pangagata mawala na katangla mo siya mataga na Yorosha. Malutut siya nga samram kinanak nas ki makuluklan metlalal fungi ngakom tagani arula na ini na malutut siya nga. Arula na pesis na kipela. First simit nga fact mo siya fact na sin matamalutlut. Masya aktikal kalya mo ito, inara makulu ko, eno na sikya. Kati tala, fela si makat, matakya nga, ala na yok me shof, kala na kuluklena. Ilang ta efa ka, kulukye, na sinsiya mo siya, rata, may nga insikya. Kasi singe, faksilan lang nga pa, samsam ka na sin, mat sima, orela si matlalal fungi, in ikori. Ora panang elfakin la samsam singa taga na siya kadinaleta la met Pharisee pakata met ma kat samam kin ke wiktari ke katakla met wushun ges mapangon met ta ke masap ke gaslan gata di ke vaccine ke ta ko ke lano lang ke
metolongol tolu fasingal me ko fact mo when as you was met ma luti masap emet Pharisee kos met wusun gas kos kalkal in mea tapalla fel lalapin frok la molan simet na ke alulan machu tukunel for la kos ora Thailandia nainel ilyak nainel kuluk yokliki kos pellu el samsam kunin sinsin ke kun la kipel sima sip na din kat ngata ko na euron na eurolosa bangit pel sima kum sang gaslan kat in kete sip na din gata anagel fak na sil Peter kum fin lang singa ang kaki kum lang singa an kete sip na din kime ke gaslan kat na ba na nga lemel sanga lutila met Pharisee nga mayen oralalo sa katluti darila eloste kolak sa kukufun pelusin kasha meta elos ale na shamram ke righteousness lalo si fena masiwasos lalo sa masiwasos lan kat pagkadin nanduti na sin matwiyasha aspe sin si matako na si kum king akom ekin disciple mat faka ko na really ke James tolu basta James sap tolu fasil vak mo matlalal fung iwiya inti pas siwas weng matluti kadin te ana shakakin pas la matluti kadin ordain ilyela ilo benelya na yok chaske ta ko je tala matluti efanonan kaya gupeliki matniya kaya ka ta yok na si kumayen fin bakat ke fast tatalik natin kata na kayo ngaye siyo ngaye pa katte faken masiwas pailan kata na sindalik natin kata kate ta katte faken mayen kata pela kat ilyakin kadin mata ke popularity lan meta kadin politically correct pasak closing fact na sisla wonan shipisi yot wen in kaya wala sisile ilnan me liki ilana rasi selosin sa shigin aramakuluk ke pelan ma choose kay elo sa kapre yot wen ka yot anen marang che insang longlong ya wita na ke email alosa to wash ma sing ito masi ngan akademia che pang faklan lay makati na ramakuluk na sin matail papalyak kin na kela even kapuri si yot tatash pas to wash nga in kawan si mat sisila na ke en lala ila walum la singel kapsala el chap karan na ke me makuluk sima nga kume pala kayok mapat inhale pangan kalmeya na panang in kaya sa flasimita el fakin kadin sinsin gandaktikal yung matlalal fungiya ipluwa si bagi matututsinga ipsimetan bang akademia nage pa nga fak nage kadin tie maktikal yung mat na ipsito ko ngan eto ko kinanak manas na fwasyak tolungo el sakpa na ipsimet nge ke fwasyak tolungo elwi ipsimet nge kimay nge ko si fena di ko siyang siyasyen matlim fin aramakulukline ko kail na pangan ipsi aktolumawi ipsimet nge kadin finli la simet wiyasha el patat siyang nagema sa fal te fast fal nage mapayapala kalimin ke molan simet lalfungi malakom inaro yesima sumandyang siske meto singalalgos nge meto singalalgos akademi na sis ano lang na in fact na siske pas singalime ko sa fact mo simet lalfungi finorek makuluk line ko fala na yorol akademi masafalal tasakta arama ingin mas lomdel na ilfin pornge ko naurek mawolom vlogonal ma kalmen fact singe pa kikatli si matwiya set patatyang ke o mamakat ma o dana fal na kya ko planetawi ka church mamakatli ma mapayabala sa masla iplak kum ke kat from na sila kadin paano lang ke masiwa shugil ye paano lang ke masiwa spy kadin teorela kasela sa inta ana kadin ta chachil pangalan si makadin chin kuna na fact ke inda fa la fact ma elfin dia porongo fin nga kum sam na sin one-on-one na sin mat siwiya in la lalfing ital then along na pa fact mo
El fin dia na purong ekom kome sie kaluo me din wiko. Lalfungia in wiya ka din takani na yorol in rab na nasil. Ona ke mas la fa. El fin dia pena purong elos na kung fa ek mo na ke wasin church. Na pangan pa siya sumak kalimin sin church. Kat one-on-one na sil, kat siya siya kaluon wikat, el tapan na long. Na kat sang na sin church. Na el fin dia na long. Masing ipapakom ta, evina suno yun kat papa, kaya ka inda ko yorol me. La ingay na ka, katatulay yung madal ki Ellen in judgment. Malutut siya nga ka na sikom. Kadinala na esmak, alat tesis na kipelo. Ashma ya ka in fungul ka, ashma ka deputat yang ikori na kipelo na kayo. Talayla hindi mata ka, yurin matlalal fung iuyas. Ipsiak luan, evina shikya ko ingen, na ngakom paipsiak luan. Kadinorelan kalim la, kat nanak manas na sil. Ana kilim el nanaknas na sil Peter. El siyak sil beltolo. Kakumlang singa. El siyak beltolo siyak singan. Fingat lang si matwiyasha. Kat restore elos. Katarad elos in falokyak. Te kalmen kai si makalemiyak kipaya pa lang pa. Kadin kail orela masima ek may kunyella. Isla makunel. Isla wallalan. Malakum ke iplan matlalal fung ikework balan kata kadin restore ya matsingan then folokle fukuko iligi na meta kilalal fung ilan na sinkat papat masin ka sao pasik yak na sil Peter tukun el ocean na sin lem el restore ya el da korela fakak na fanansi $1,000 for la tukun na ke Lenin Pentecost ke Pastor Peter el orela lutise mitlal finfella Leila na si kum, kolan ngan madali nas yoros, fakulan lang si, fakulan ngan, inan yoros, kimakat faka, kadin de lutimo kayo na, in kalam kimat makat kasha pe, kikat follow ko nolo siyak, in follow ko in jibe, sukat, saksing lalo sin fastikun lemo. Pangan kasha mga kan kasha ki, namak manas, last na sin, matwiya siya, ki lalal fung ilalos ki Jesus Christ, lamala. All right, daging Driscoll, kung gulo ke, nga mo, siya nga marit mal fall na si kumatalari fung iyo, na ke, fibangas elia in mastos matalari fung iyo. Le masimik din sumnorin mo itsingan mit. Ano nagilak kalimyangan. Sumnorin mo itsingan na sham kon la elia ngan, kumni kadapelo kadege som in akkalmila nga papayan payasi kumsto taxi nga gawin landa na kumsum me falla talay kumle mayin shibesi maro lemel sham ginanganan la mitlalal fung iyo kat mit me kasi kat mit ito Kat yak mo ashkalim yoros. Ashkalim yoros panang mitsima ashkalim yoron il posisel. Na mitsima kum diye ilya si kat mo da ashkel. Kaya mo paisit mehan som dahil kulunjik. Il pa kulukan. Inalenda ka dahil kulunjik. Kum kat mo takata pa niyang iwengen na upe wole maslos. Na bara level shop ganyan la kumin sum na rin may tsangan. Kung hindi ganyan la kumira ka ready Bible ala degin nila ka tayo ala kahalin. Di matagayo degin Driscoll me. Ma tagay kin fakulan lim Jesus Christ sim na ke Bible pangan genik siya win fast yan. Nakat project like tero ka Bible ba niya madash ka katukoy. Na kat mit lalvung iyo, kat na ganda nito la, in kat pa me, kat mit ekin ma kat mit gallon. May gallon lang ka siya, kat asin kat sumdalay ka na sin may tamit. Kat sinaro ay ngin, na naslos may tayo, yala may sas. Kasi hindi matakulog ka na gilakalan yan. In matakulog ka may ito, matafak may ito kulog. O ganyan sumsok na kada akfasif ka, in asmislen naslos may ito. Na kulo degin just kung gagawin singan degin siya na ba ito kay Fred yan ba
Filja ilan tako na medli nga fast de wa gin belo na yola lemon frank ma gin belo na su check your mic on one. Okei, Että mä tanna siinä. Kun mä tällä tielle masteria mä sen tyyppi. Tingin keskellä falin jam kyllä mä sinne. En ilalla falin jam kyllä nakmanas. La delegation, which if in the walker kom bägge na nakmanas. En falna kan man en mål kun. Den av försöks mä sinne att en annan ngayon na nangan kayo na kiya wiki na nan ka kiya oyesi niya ke sapta singa likors niya man alaw pa singa ngita niya nakunda sa faya na metlal fuya man nga ngitla ifo ko kung claim mo ina skalam singa yumam kulo man ta aktikal ka na pange oyesi ma kat ngitla niya ala na pains yes ro kite kain ngitla nila mana pa sila nga pannak sa sila lang teka tenga tanoya na aska si pangas bese kasinga aska ko fla me akta yakila for ka aska ye ay lorik maganyak na ki kasan kat me oyalan kat na tingin interest ko ala na muna pa ni ki process mo akala mi pena chesh den galan bela final dia long pusia mo tanso final as positions na kemang or wo kulo malap ko makita yakat na kay walong puro nga lap ki pension tari na kaksilin gat game tegin kulo malap my friend kung lagi ang put in that perspective le kada bela ano gilak kada bela fish kita dancing effect na mo ne wajud bela pagkat mo huli na wala kay ngan ilisa nga mot kila jika pay na pay nga pe nga da kay fok nga pa som dai ko luga ito na mong leon nga wo kum dala ko luga fok nga wo pangan na plus mo ito gasan gatta ko na siya na ise te kumpay na kun pataan na din po siya latta kumpay niya dala mo ito kumpay niya katwin frog magasan kat na siya so nag-frangin lak kaliming ang digin siya lak tayangan amo maslos mo da ala nga yok misle na yok misle maslos o hindi even ash misle maslos kung sukle me secret na ke mo lumanin for us or ash misle maslos men kung mo yun na kote sa nata o kispin yok ilya las naslon mo ito kot na ba usi ilya kot na ba usi akakalam tingin ka kasi akkalam yaşayacağız kot na ba usi akkalam yaşayacağız ki oye la şifre kot koy mo din da misle kispin ilya las din kufesun ona gelo me fena din kufesun talay katle paupa akkalan yaşayacağız nga ilyaw. Malulod nga labo, fall na si kan akes maginya peke. Nandim danjing nga somon. Fushes somon yaw. Masuk ba mul kunya le saka mul kuna. Na gumfin ka no la mul kuna katlen se wo ke im tele us akkaye kumbe ke makumash ke. Gulo ke fakt na wulo si nakes maginya kot ngay wagin belon sum de gini sena nakpa si frede. Ko vinash pa masi liwashroom ko insang wayang nage fakt marsh ningi na belo malo. Gini sena gulo malap kay gulo ke second na pa na may lutut sila nag Friday ngayon. Baka na ngayon kaya kan study may lutut sila Friday ngayon. Force ko sham lows ngayon ba force ma iget na pa ngayon kan sumriti. Pinbangan na ke force akin mashlon mo elash ke metos nga langos nga lumekos. Nasa mos lamang amin ele tata ko fall pa na ke may lutut sila ngayon.
Nakiko sham sham kin inash mislen mash rosha. I see a doing a losing a leak yosh. In fact, Pemo Kishipin made na kawira mas was. Evash misle a wham my sins in it. Mit lang got fatty in nine force nga. A long zelos. Eva misle elka. Alle 5 and sang guess lave Maritza ke Fredingan. Maritza ba. Cause si fe sige Frede. Ngan fact mananak manas na sinseorek makulog. Nanak manas na sinseorek makulog. Kakeluo korin saptaluo. Kostume kos nagesingal siye. Na maritse ngay ledak lulal pong na sinmit korin. Nangariti na kita kakin yan ledak lulal pol. Simle mo ledak lulal pol na sinmit korin da simle. Kasi pinpel makulukin maslol pol made in church korin. Tapos made in church with ar na nagas line ol pol. Ta shop ta na kalim yaki na yok lali na kuya yak le alay in maslol. Ay la kalim yengan la laplal. Nak misiya lamay. Introduction sa nga nash ke Bible nata siya. Makina rite lain kan sang kes na. Marit senge in tawag ke anak nga paka koren luo. Dai kinimekos. Pak mananak manas na sil sa tafong le. Inge pinarsiyen mash lowos sa ak asor yesien amoy. El diero na sil anasuos na kaywa. Pasap ko to na suos. In parenthesis in fact mo nga fact oing emayin nga tialong sa inupela na sil. Poson kosh Paul tari kayak may kayo sa sang na simwit singen. Ena nanga mon la siya. Ash na masikat pet say like a basic teriti falls ngayon. Ash may sikat pet say like a torela na si. Nara ke marit ngay chumona na ke get na si ko. Pinar siyen mash lowos kon mash losh. Mga katita morela makuluk sige. Marit Polel sham kinanga tari mo anay natin may singa nila tari kayak na silil audiak tari di kima si Malorena nga makuluk si Mal Lorena nga na pero polel mo fall tari makatsang na sil nga kayak katsang na sil nga right now inye nakatin koin loeng na siling koin ak kayel and nagisham los piya nga nikit may luto kita ostangan kita hinjas kalil baga. Ingo in akka may tsingan in chocolate likian sa mal patat ka na wayangan. In chocolate likian ko in mo asor si marsham kinyak ngayon. Pusin somne ke saptay kyosh was singa ulfan kepen aluo korin. In sham kinasor singan in mo asor singen pa asor si mo pensa mo got convicted ko may gas ko siya ki convicted got liyek ngon man got ikes na madash ki got liyek makuluk si got renangan pensa ngan pa eh Ahasur anin ahasur singan got palak in gishipin got ito la makuluk si bagatorela naro ahasur kin ahasur mangon lang got upuyan na in got in mo ko in ikon na nanakla siya na got audiak nate for lali ki makuluk singan na got na si pefalok ora makuluk singan apangan ahasur si ma il sham kingan Katin de sulpe sang maupe ngalong taking dress ko in fact la pena pienga. Katin de sulpe floko na milorela kuluk ngan sulpe town ye ma upe ma katitaw mo mensis pena katin de fact. Instead katin suk katin koin akwoyel akayel sang akalem ye long silang got sa mga ning kota. Forsluatagongan akademieke forsitjosan respect mo. Nainge, kozine na inanak manas na sil ake yelta asur lalintia yoklik panangin falayat lalal funilal. Arsh maingen si kyakatliye fin fel senge.
kishi ben tonong le may kin le ko oya fagal may singan palakin panang kolon la na kin kenik si saya na uliyaga ildo for la auli nate sisis lagi in kenik mate na wo nara kolon la na kimi sa bad. Nara bolel ke na akka yelos in bells and sa 5 and 6 in koin isam la ashpe Ashpe wait ilsa kulukla nas mam da sano kain chance singan len koin ismay toke. Tapos ay ko swak ma oy nga kaya fisi was in academia na sale la pahay ko long sale. Brotherly love, long silang got morning ko to kating koin academia ki oy lash, sham lash, nget lash, oy lash ay kan fact at la pahay years long silang got in got in mo le lamit. Along sa somriti do foreign gosh, Bossinger, in fact, more. Taasur sa katalorik magna power eight lana na se kolla mit na kimule la wang nauli ki maing aasur lan felo e kolla mit na kimise. Yes, like not buying in. Now the going sugaring going supporti facts like balling and that. Got ko bain lost la mo ito. Or all of kuma fact la lo kuma ngit lo kuma ko bain ko la mo ito na gimise. Agot egin may cleanse up like God. First years ngayon. To shock the masima yok. That look the nga the sim na si was may nga si ke ko was eliela ko sa ko la pel na gaway na ako kasi ni tilog ke may nge ke ko was na nakmanas na sinsiye mayet nga wipe na nakmanas na sel tabe nga na nakmanas pinash mafay nga na nakmanas ke nga ora may nge yematan price ke po was Geshiben orek mawoga ako lalalo singkan long puro mo gaslight falling and naro a gaslight guide ma bolil tavala na silos nga naro ilos orela galim ki ilos akfashi la galim girik malalos and pilos na nakmanas na selos sa Marela Makuluk na selos yan. O, il sa Marela Makuluk se. Elos inanak manas na selos na rapol si Vena, ele nanak manas il wipe, inga nanak manas na sel. Kishipen Christ, kishipen Christ in elos. Rick malalos yan, the kani fash. Pasingal siya, in kutong ya siya tanilan siya katangkat mayin katito ya katashiplan. Kat nagawa ito la, Bale nagawa mo, kat na fan of Pilie ko, kat ngait laliki lang sila yung kat, ko gas lang kat, paan bale sila, il sa gulog na suit, suking gan pa siya na mo la siya, nakita mo sir lil faga, medyo belon devil, ko medyo belon il sa gulog na, to come to steal, kill, and destroy. Il da niya, Bishayla Ekanausta. The shock il the line Bishayla Unia Kanausta. The shock the lame cries il the line se mole sa basis sa ke mau main se pas. May lut se ke Fred ngayon post magot ko siya mon ke yoki ya bagating kay nakilene los sa magot Akalim yang na si makuluklan. Kipel si Milo Saudi, akan katinala na diksyon ni som na yarolo, sinakayelos. Elosin mo tiye, kof laligi lalay fugi mga stari nilosa. Tiye may lut si ma, taking dress college sa mo online pe. Ipatatyang benke. Kot kipel si ma may si matain ilya kananak pos lal. Fin ba nga yorek kaya luwet affect mensip mo nga taon le. Kipel si mga matay na surlok ko sa puwer ko may kinle ko fakya
Balancing and ngalana at my lowest point. Na etif pangan bel si ma mwit no lal fung si wiyak fin ta ko sulpe na shufe ya ko se ma gas ko mau pe e fal be na si na ke gas na ke force singan ma found na ingan gabri si tapang na tuwa shan kaya well aku kunya kin me ya men e for our story na nakinauli aklan may singa na nga somrela upele. Ewe na nga tani liyaw isongin niya na Ekuh fo. Ilante na ngosya. Kot kaya fufule na kim tananon ko may ito. Akat si Fena, siyak mana si Fena. Hindi la fin nga pa ngayon. May ngayon no. May masi mga ini no long silang kat pa ini na yake bel singan abangan may lupit singan ma ikeplan sikke ho ilo na singkat ale masak na non ko may lupit ke frete meta may lupit simsing nga si peta kote ano icing on the cake nara ngayon no na pa ngan mo ikin na manas ilo na malap ke bel na to nga wala ka na si was. Okay, saklo nga dingin sa nam kumalap. Kumalap kaya ka tayo singan. Dingin Diyos ko lang ko fire ko lo. Tako ya mga nga ba tako sette. Nangay agin belo na Jew Smith. Dingin Diyos ko, lemay friend. Mga kamat ko sette. Naglamalap ngan kasla wimit ma ekipe fakulo malap jum tignisena ngai tala katramram kuno yesi ngai fine kaksagin jakkat kadin dala fungyang na kedar ke molin metlasha ke akata ye wolo ma ngan fakulo malap singat game simtan cleanse up aru simtan cleanse up taka in kasha kadin dutikat ke kastan gat kaksagin oye wo ma komrela ne kebe shalom dalik tuman aklo malam singat game na ke faksilum ma maksafia sam si ke nanak manas nge molin katang la singa ta kana sip ko mana ke ngat samon begen nak na singa pel si mga kum katang la pa nga kum proy ke met uyashma sino ya singa nga alamot kala musenge anain oya singa alena arsisana oreya ses ke metwal kamet uyasha nga wi kom in fact la lang ako min si Vena li plosak ye matash akat chili kut ke matan maita nakadin dari around na cleanse up plaza fake ki kaslan gata sang church men na sin gat kadale ka vole na bawat mo kam da ages makinye iya ke kasing lang komerela ta yokle kashikle sang na sin gat lumala. All right, Dingin Diyos ko, kumgulo, lemay friend, ash, faklong nga yung belo jum. Plamalap tamla chale. Melut nga tagalan na wona sigin mi porong ya. Da pera am da sekla me melut nga na taka. In mga kanjumam da law and gela me melut nga na fashion na so yes me na. Nga pa wi melut nga na fashion. Taka na iro sum singo ana kitam electrical in fact man. The one person in our area, and one another no yes in the last year aluwa. The Gippsland government ma kung kain forces in much the cleanse up law and go back fashion. Just give them the space you want it. So when that law next partition and done and general ma kung nagi oy last year more in the land from this thing. Elupe na kitan ramangan. Kitan pretend mo man nagawa ward na. Target fashion na made. Ko ilan na masingan ilan na momo. Dan na momong ne produce pesio yesaya. Na pasi skatin na kita loy na ke oyese na no. Pal kintari ma. Hasna na I like ye ma sige kayak sama katsang na sang foson gorsina. Fal tari kayak ma in kayos
the song na sin may tsingan na ingen na ingen ko sin na naknas na sin faltar kita orang nel malala na teknisyen na may tingin gram gini sengaja na me kita me pai ko sumwela adu si ngo tem to lolol manas talal fu la rasum jo kompara ngapara kot palos la dem dana sa no ne to ga le post mga long finance ni le post mga ina na gida now lot and fact class out lot and na class ke meta in mata ka uyado banang paini marshu ga klomalang singkat ke lakso sigat sikas bola na lalin nak na nakigat kidan ka talala mga lalfu lagat la ko igat klomalak Okay, lemon frag glomalap. Gloge fact na kayo what ka use man. The sure na ke and the reason na gloge akde na galim sebe kumak festival na ke fred yan bangan mas siya gunyak pepe na ke alwan lucia ke fred yan. So katfin Albert kayo na finen Koperskov gloge na kawigat jangan naki kumde dali nagi may dudut kat is oye ko nga le kat findik siya alon nagigden siya mol kun tana yani yok mislain ko na sibesi ba or kat te mol kunan may seda nilito lang akong fin mol kun mainge wo na sis dahil sa kain wo na sis o nagi lumen frang ilakaw mi nga le il sexual biya lang Kada aku spasiyo nila kan, ngayon maligat yan kus. Kada matapalakin yung kada yan kus la kumlong mga fako. Na malilit ka din fashioning mo siya ngayon kasi mawul kunta na mana mawulash mo ito imodin misle. Na kasi modin misle ito akayla be immune system lasha. Immune system lasha ay koy ligi me ito. Sa mamasage, maslash. Master sa kage katna non gomait. Katna kapria mait or upenasis. Na madidit sila geset yan ngayon especially that mananak manas o na kikatil na nak manas na sis. Ko o na kinakatil nak manas. Katil in the lake at kimakuluklash sen nga kumagdan mo da kapria magaluklan mait. Sige mo ko ipsinan. Makaluklang kumayok lalaligi na kayo. Ifokat kan matanon ko may nakimaluklawo sa. Ifokat ka tayo flame na singkat. Not manas na sailors. Then mo kan may sasla. Sige mo ko, kung fin kapria may tsin, naklo man ni kapria may tsin, ba ng gasi English yung ba, or kung preoccupied. Ligin ako yung mata, hindi siya uyo yung siya ulo man, kung matanon ko may tsaye. Ora ube na sumgo ube na sis matalal fung iya. Kasama si matalal fung iya mayin kat matalal fung iya. Galamlan kat ashin kat. Naman galamlan kat sa mga ashin kat then mol kun in mamol la siya in akkalim na sin mait saye mait niya. Ina dole galamlan kat ashin kat. Na pwede may da sugid mo galam singa naspellerolos. Nakatfinde mo ulkun na may tayo ito pagkakikalam silang God. Katila nag-emphasis sapta akos pas lokal miwas falige sapta miwas pas luwan ta na shamsham kun mol sa se na sid metlal fung iyo. Mol sa sid metlal fung iyo. Pas lokal miwas in fact mo kadin is taliki na nakikiya plash. Inwang naliki ko. Fos longa sa longa ka saan ilakyalim niya nagke kaskasak lash maita mitlalaj mo paile kat modin nano kaya mata kaskasak kaya kaskasak te wala makulog kaya kaskasak in kaya wala makulog in nanon kaya maitse kaya nakngalye maitse kaya in wala sumala makulog sepe kasak na sa inaan Tagadan lieng patajan lagi makulu. Lagi fos longol ko saan sham na ke kat lagi mo in wan hindi ko shapas. Le katfas po yalu
kat tipo sila mga tang sige mo kibel siya sumrek mo kat clocking kat orek mo fall na ke kat pijama spell kainin mo ngayon kat sumista malan mo kat tilye hindi kumni masya nga ako din cash kat mit Micronesia de mit kusay mit Micronesia Malan may mga dar mga gatskam balye. Nike en mga tfas aluwe. Nike na park pina kat tfas we kat tfas shidel kene. Kat tina dieng mga. Pangay ka mama kat mit life ng tek loen na kene. E kat malan may na kat dar mga gatim balye. Na fos longol yan agad dol ngolan. Makikita siya loen na ke Sham la siya. Kaya Sham insuwas. Kanon magat fakain askal me. Kaya de fakla na tafo. Min fakla na matafo. Min tafo was magat tafo leni magat fakan balan leni mapaye. Oh na leni saya kige brokat Sham. Sham la siya kaya Sham in paye. Kaya de kine. Alla post na mutlalay fung miseng. Long si Sham duti kastan ka ta. Ashta na kikiyap ta ka wipe. Now, dali kikiyap siya na magagal dal fact la ma siya. Susum siya ngati or kikiyap siya dati kikiyap lungan Sham luwo siya pa. Or kalim. Kalim mutlalay fung ima for kikiyap. Ngayon, kaselos itina lined up. Itina alakalim mga. Na masih lagi din loan nage yokya nage fos tolngol siya nage tolngol luan ngai wisi min ngaki win dagani loan nage fos sapta akos fos tolngol nage tolngol siya tolngol luan degni Wanda John kulo kum daga kasla inakilami ba kum aswigat oyeko long last pen na sinmet ko na ngan kulagit asloman na ngano siya fos sing ako metagen really kung di fos tolngol na gato tolngol luwan may gaston kat pa yung matash na ngako metagen really el read oing fos tolngolan enigmet actuasyon online kat tangon el may akalon kat kayos inakpayila lense efatakola katila aksikosok kikos. Ngan fact lang da shike fosing fact lang ngonlon ka at may akal. May akal singan ngan usi Sham kin nga kumin dictionary loyang na ke. Gusamle gibella na ulayang sa ulayang nato challenges sa tapta singa gosh fakle Abraham el koshla circumcision el koshla aklin niya ki Abraham na kayo ba fakon natin ilosin aklin niya ki pepa koshla singan pangay akalon kat na sindalig natin kat kiulayang natawa Nag-uling sa siya, akalon kat, naging akong really ke marit singa ke sa akos pastoy ngol po le tram ganda. Pangay akalon mitlalal fung siya, pangonlon kat, anin mait si. Ngonlon kat finanin mait si, akalin kat yung liksyonin na lang na ki orit malasya. Panan, fakon ngon balong siya. Grenadov kada ngon man kakashin maitsi kumili yung molan maitsi kanda yok long siya inel sa may mol ko. Nang ako pinigin matlal fung iya wangin mo din long siya inkot. Nakalmi ya pa kobi na yung wangin kondarin kot. Grenadov kun minti kat pa siya kanda kat pa siya Holy Ghost baptism siya kanda si may tao. Te pastor, te may sayangan. God pangan, Lim Jesus Christ, pangan masimal reserve sin. Ko na pangan sang Holy Ghost baptism sin. Kilin mol, taga na finfil Lim Jesus Christ. When may sil baptize sila ke kuf. Nasok ta, may tamaluto na baptize sila may na ke kuf. Masikunan Lim Jesus Christ, pa rin baptize sila may na ke ngon matal. Na kung tingin na lakas ngon daling kumikaling ke fakon ngon pain long sin. Na kung tingin mulom nga mulla ko kung tingin butin aklin long sin nga na ikaw ba na yung ngon daling nga. Kung ikaw ba yung ngon daling mo sin parang akalan mo ito. Pero mo akalan mo ito. Akalan ko na asin mo ito. Bakit yasun naging fos tol ngol siyengan.
Fost gol singa ele fakan. Sisla de gigos. La mainge. Bame salong. Mongsa. Kashkashak. Wawon. Wendayish. Ekate na nakuluk lain may ito. Namnas king ako liye may reach ngayon. Manasik kuminch na kisensiya kiko. Oshin God. Oyema samanyak. Mongsa. Kashkashak. Wawon. Wendayish. Ka oshin God mga Manas makunya kumgiten loan na gemola shole. Fin oy yang ashin got na katina kiten giksha sen. Project sin got na Islam ang using on dalin sang e kosla na naklash nakulukla sin wen. Na kat fin lo na ge fos to ko lang kumus in kalang mong fushesh na sinsiye. Gusto nakman sa sinsiye. Oy na ke katel nakman sa siwas ke Christ. Isam na kisbin lem Jesus Christ. Kung di igay nga glass slash kacham gun Exodus, kacham gun holiness code, nakiliftigas man, matalan God. Na siyad kang ke glass na lang ko. Kasi ka nakatbuo na penasish, mayin makatil fakti pelan ulen mata pasikya ko. Tima mo itanon ko. Tima kat mata samsam kin pingano na pa katila. Makatil fakti kat il vagin may tinga uz lang uz. Sama uz smile il ustad lang kat patat na clear chukya na mo te uza. Special nga tala uza min kacham kin gasin ko. Na kumdi naging master's level, parang mamatlik master students ngayon, lutut ka na. Parang isang gasin ko yun eh. Na parang inakaya ko na, kung pinatagaslan ka, parang gusto na master's level na theology, mata na gaslan ka, parang students kasi yung lutayla. Nangafak na mga kumaske, katfiniti gaslan ka, ingayingin ko, now kita semua lagi lutu kita na ashtarin ko kat mobile kun kat consumption kun nasin mo ito o nage force dol ngol luwa sa kanak kalim yan mana ki kat chrysal na sis na kita show na sapta limay ko saan force silyon pangan kapos yan mole in long sick ano ko liye mo rin lang walk in love mol kun long si pangan masik nga kumin na kun kya kapun malutut si kasam kun mada ko ba lemon finger sam kun tegin isena sam kun tegin chusko sam kun pangan kapasing be kapasing kus pelikula natin kat kus no in chikain oyanay Leila long si in galim in mana ki wakusaro oyana ki Christ long si kat si fena laugh ka nolla mo larges tayo ay na siya may kisek kaing inakin siya uye kat pangit kapa siya ako min uswi ka to ye ka kat wen kulo na din kat katali na din kat then mo ay na elefo kadal matal panang en makadalashwe matal na oro fin nga ko binanasin en makadalashwe mo lashwebe na inan matal or magin matal lang lang Jesus Christ in mo kung mo kan we plugin mo in long say na si may chimachikin matafla si na kayo pangan ang alal yung mapangay kapon malututsengan nga tuwin siya nga pelo nitluwa pa kita sa waldig interest ko nga pay hal ka na nari nga tuwin siya nga organ pelo na siwas na katpasang sila dig interest ko na nara faya kalot siya nga na lemon friend il fata ko kalye ke charming kalye na weng proing after siya tigi siya na asmo factor kayo me Kuno manap nga mo na kuno na malap kaya kataya sen along la bella shawale kuto kuno malap ay ngulo na nga sa organ pelo sila dig interest ko na nara faya kalot siya na sang lemon friend ko charming kalye de broy pa na sang in kalye and the interest ko organ pelo too
Glamala tamal shirle ki kumakikat leki akataya na ubusi mataka ki malituchi ke setyan ngan inakikat lekewa. Shuang leki fai kalo singe malutuchin ke sian riange sifian fak mo prai kun emol kun prai lan lem. Na marita naski meto on kos fosia na kisingan me kos. Prai si penan ngum kan na kiluk singal si. Na nagi prai singe asip lu si paskea. Ke meto on kor fosien kisingal dolu samram kun oye makumin prai. Esam kun victoria ka samram kun nake oyen prai be the model singe mataka yurin lemme na sikkom. Warwick magunya kim dawagian church finvela. Eloso me imulet. Elosetain. Ipsi akluan ba samram ke nanak manas na sinmat wiyesha. Bata ka ke vasingal ako singal me kosa. Nagimalutut singe ash academia si na sinkat pa patong asin kasao na petition it kos pataka ke. Siba ke vasingan, siba ke vasingal singal B, singal C, singal luo, na singal dolu B. Kalmene pa fosimetan fos P pa fosyak luo. Narada ka na sis pakate flogo ke setya in kain akatayen kalem in kapshreng pegunokon kimande ni ki sette mga takfashila. In taon supun maluong ke kat praya katin praya ay na ke lemel akademi na sis na masitukan kin nakmanas. Katluti ke toko sa algos fastoy mo fakla porong kat ki kumata ensum in kasao and nakmanas na sis. Na banang daka na sis malututsin ki nga kung praya maximal si fos snakluk nga nga digasta babandika naksafila vaksilak ni maximal si fos tungol mekos tako oingin na sitkom ki nga kung era praya la so pakoingin ki ko stuyak praya ko sin na nakmanas na sin katay na met siya aktuwa siya ko was. Tababa to mo was siya kasao ilan oye pa na nakmanas na siya was ki makudu lows. Pangan kasyo lang ni fa kalosingan nakmanas finalang silang gat. Taga wikat kildo lang in sette kadin ka nakataya mamay kekla na siya ki pray la siya ki pray silang lemwe kat kewan ni tala mekat nta kikat nta pray lang lemo mekalmiya. Klamalap. Diyos ko, kung gulo kaya katayasingan, yun ang organ belon, nag-sham safla, organ belon submit teknisena, nakatafa, sang sil lamin frang den kalye. Teknisena ash, Nalong sana ruke word. Nalong sana kaksa gingat ki gas na kayo nasiwas na kayo sa mawigat na kayo niyo ka. Ito malak, amo pangan marshal ka. okay. Kali in wiba na vaccine, ni naklin ko skawa, si matako, gasla, oye, besmosla, Masi luma viewers dagger Hilda Nalik, Gulaga Ashloman, Chibe June Simon, Alvin O'Dowell, Rina, Gulaga Ashloman, Kenye Lango George Seymour, na oye pe Perle, Dara, na Tiginis Wanda, John. Gulamalap, Tiginash mo vaccine, you're betiki, no, ay gin pelo, no sil lemon friend in Kalye. Ngan wikom na in fact klon si was ma we share ya malituto and then krita namal Kensi Lipan Dallas Hilton dan kia Katanya Pamlin but we are finanawa Arnem Dalan Melan ala si was makatano kaya but makatoka kaya but maligiye me kasi comments kami mo panang kadali na me kaya si was ko si nakalimila ko tune no ye ko finash siya to gasyo na kuslang sige comment ay klamalat Tiging bulo. Ang na pelag tayo na sunglamen Frank kuming kalye ke sa raming kalye o ebes si Proy. Lamen Frank. Global laptop le serle tegi treskal na ke aslos klonsin gat ke was na si was na kewa met mawikat
toini ke ekasinge slela selo mo ikanga kuminto ka wigat sisin si ke gas slela wo se makawin se nasu moyen gas na ko magatlong ko ikanga lem got en mukle in got in prakat na naklan in siya sin kan so ka papay singin kan suk fi got suk kada ko na yakpe na kulomalap na suwas na gawa met na gawa matunin na ke ka pangan marsyo sa nga ako lain proy painge leila torik malasho ika in me kain sina ki toko shailan god ka ki tron wala na la pinapay pangan pella sa taring ay spelsing in proy al nakatanga ni proy all him god kum blame lash me agat ka pensivil be fact la ke pensinge ke karwin ja ko ke ko ma ko la lash na ke magadan fact ke kom second la shesh ki den gain long ke gaslom e gestam dan initiation gain e scalim saying calim kom se na skin na naklash ki den gain rek makrin in gain porong la ke ma file ki den porong la ke ka tang la lan mashaf ke ka ekin dalik not la na your room ekin na nakmana slash leila ki den e smayin na kaywa in kain fakulo malap na sumba bamdal ke lang sa lum na sis ke bago den lum na sis kom si filpe shakkat jak ak woyikat ak ngetje matash na ke mapay lum e ikas mdan in session kain nan ka ke matsuwas lum wala na lum kat aklen ke pela na kaywa na ke pensing ikat ace custom dari lela ta custom in kain on in kain rek main kat o inge lela na siya siya kaya kat katin gain mon kun maingin na kayo ba kat pray kelos na kayo mo porong laki kas kat pray kelos na kayo may ta tunin kipel lela na sila so sin long peki kas the kas to mila fashion lik ay na kilang sulong kala na lume sa palik kas to na yin na kayo kat kay fesum babam dal kisila lalas kiden kain mit kalansap na kay kas lo na nakmanas 8 ace cut actual sigat kimakat tafayana ke actual sigat kigat itala kat foto like lang kalang no pero na kayo na padang ke pensinge kigat shot mai na go na sum lalal fui ko kiwala na lum na ni rospe kelos na go marsin kala ke pensinge kat proyoing e kaksigin gum ge vision mo gumaki a euro tamlan serle ingay na fashion masingin pero na kayo taki kenalom ekislela lom inorek magin met kalansa arlo lela na sis na gawa met kalansa pinis iplash na ke aproinge we ma we king na ke wen sis len fa kulo malam chun ke din sis mit langolas amen Amen. thank you